زنگ میزنم کلینی مادر ده. الو. سلام علیکم. علیکم سلام. خواهر جان شما ساز خوب سلامتی ها خوب؟ ها رحمت. ایداتون مبارک باشد. رحمتی کلام. نشناختم. شما وقت دارین گپ زنین من هستم از کانال رایگان آیا شما را حضور میتونم. میخواستم بسیارتر به نهایت زیاد زنگ میزنم میپرسن که شما در حقیقت همین مادر ایکونی بادام هست یا که شما از کنی بادام؟ کنی بادام؟ مادر یعنی از کنی بادام نه شما هم خود شما هم از کنی بادام هم خیر؟ خلاص مادرای عزیز ما فرزندای گناهگار را ببخشین در حقیقت با کلین هم صحبت شدیم و در 20 سوال جواب هم گرفتیم و این مشکلات در همه اویله ها هستند خصوصا در اویله از من سرکردگی با دیگرها و بسیارتر سرزنش نکنین در حقیقت میشوه از طرف پدر و مادرها هم میشوه ناراضگی و از طرف فرزندان هم میشوه ناراضگی و کلین در حقیقت صاحب دو فرزندن و پسرش هم مادر یعنی بیمارن و خواستیم که یعنی خلل نرسونیم و ویدیو را تا آخرش نمانیم. به همین خاطر من از شما فقط خواهش میکنم پدر و مادرای عزیز سرزنش نکنیم فرزندا را و دعا کنین که تا که خوشبختی زندگی نصیبشون باشه و در یک جایگی مادر خودشون بیارن و همصحبت شون و یک دیگر بخشی کنن تا که زندگیشون یعنی خوشبختی نصیبشون بگردونه. این مادر یعنی با روز عیدش تبریک میگیم و کلین هم که باشه فقط میخوام که شما در یک جایگی یعنی همصحبت شوین و یک دیگر بخشی کنین تا که خوشبختی زندگی در آینده نصیبتون بگرده. و با اون پدر و مادرایی که شما در حقیقت بنویسید کامنتاری زیاد نوشتین من عذر از شما میپرسم و خواهش دارم که پدر و مادرای عزیز از احوال فرزنداتون با خبر باشین. وقتی که با مهاجرت روان میکنین حتما با خبر باشین از احوال فرزنداتون شبشون در کجا روز میشه و گشنگی و تشنگیشون از کجا مبلغ میوان شما در راه میکنن این چیز حتمی است. برادر عزیز چقدر که شما شاهدین من شما در ویدیو پیشتر گفته بودم که یک تا فورد فوکس موندگیم انشالله یک نفر صاحب فورد فوکس میشوه. این نه لوتو بود قسم خورده بودم که این نه لوتو نه یگان کس شما سو میگذرونین و یگان کاری غیر قانونی میکنین. یعنی اسلوبیاش چی بود برادر عزیز ویدیو در کلاس میمونین یعنی پادلیت میکنین پادپیسات میکنین فقط دستگیری و در کامنتاری همین از اینکه پیلوز با پیش و همون نفره که یعنی خریداری چیپتای سمالیات میکنه یعنی خواه تاجیکستان با فدراسیون روسیه باشه خواه فدراسیون روسیه با تاجیکستان باشه یعنی 600 چیپتای هواپیما یا اینکه اتوبوس باشه فرق نداره. این حال میمونیم یک تا رکلام اتوبوس. برادر عزیز نگفته نمونه که راست روز 10 مارت ریس میشه автовокзали котельники با خط سیری котельники خوجان دوشنبه. برادر عزیز با خاطر 8 مارت امروز که چقدر شما میدونید 8 مارت با خاطر روز عید مادران نگفته نمونه اکسیا 5000 روبل میشود تا تاجیکستان پریامای ریس اتوبوس تاجیکستان و نفرایی که شما میخواین در حقیقت سفر کنین با اتوبوس میتونین زنگ زنین نمرای کاسا در شبکه کانال هسته میتونین جای خودتون برانی روایت کنین و نگفتن همونه که نفرایی که شما شهروندی روسیه را دارین و از گران پاسپورت روسیه که ندارین میتونین که با گران پاسپورت تاجیکی سفر کنین و نفرایی که دکومنت ندارین شما میتونین که وزرشن نارودی نگیرین. خلاص برادر عزیز ویدیو را تماشا کنین تا آخر پادپیسات را فراموش نکنین که واسه خودتون دریغ ندارین. پاگنالی. و در حقیقت گفته بودم برادرها که فرقی نداره خو چیپتای اتوبوس باشه خود چیپتای هواپیما 600 نفر یعنی تا از 22 فوریه تا 22 مارت شما دستگیری میکنین کلاس پادلیتسا پادپیساتسا و در کامنتاری پیلوز با پیش مینویسین فقط دستگیری شما همون نفرایی که یعنی چیپتای هواپیما خریدن یعنی که چیپتای اتوبوس خریدن پریامای ای کاسا میخرن و یک نفر از بین 600 نفر صاحب автомобиль یعنی فورد فوکس میشه. بهار بنویاد زیاد نفرای میخوان که با فدراسیون روسیه بیان و دستافکا کار کنن تاکسی کار کنن یا که برای یگان کارهای شخصیشون استفاده برن و در حقیقت خوب میشه که یک مهاجر بچه‌ای که یعنی آرزو داره که صاحب ماشین شوه
як ҷавоне ки мебиёяд ба як меҳр шавқ завқе ки кор кунам ва соҳиби мошин шавам, хизмати падару модар макунам. Ва ба ҳамин хотир ба ҳамин як ин мошини хидмат бародаром манам ҳамихе яъне аз компания кор фаъолият мекунам ва мана додаган ва ин мошини шахсии хидмат, яъне ҳамин мошина ман ба ҳамин як нафар хостам ки туҳфа кунам, яъне аз номи хидм, аз номи ягон кас сум гирифтагӣ нестам, на ягон кас мана сум додагие ки ҳамин кора ва чиста ай номи хидм бародаро ай шумо фақат чӣ мерава дастгирӣ, подписатсия, класс мондан ва документария ба пеш навистан тамом. Ва ҳамон нафаре ки чиптаи ҳавопаймо итак ай дига ай посредникҳо мехаранд ё ки ай нафарое ки дар ҳақиқат намедонанд чӣ гуна билет навистан дар қол ё ки касса надоранд, фақат ай интернет менависанд, итак ҳамун шиносед, ҳамун ҷурат, ҳамун апа, ҳамун хоҳар, ҳамун падар, ҳамун модар харидорӣ мекунем ва хостем ки ҳамун кассаи официален яъне харидорӣ мекунем ва шумо дар байни 600 нафар аъзо мешен. яке аз онҳо ва айни ҳол ҳозир ман шумо да мегӯям ки зиёда аз 40 нафар уже харидорӣ кардагай ва 560 чиптаи дига мондагай то 22 марта ва ман кӯшиш мекунам ки иншааллоҳ дастгирии шуморо мебинам ва ин мешава продличия мекунем бародаро то ки 600 чипта фурӯхта шава ва як нафара соҳиби автомобил бигардонем. ҳамаш вобастагии аз шумо доранд ва боварӣ дорам ки шумо бетараф наместем ва дастгирӣ мекунем ки як нафара мо дар мулки ғариб як муҳоҷирбачара соҳиби автомобил кунем ва шумо видеода мебинем. Ба ҳамин хотир подписатсия кунем, фаромӯш накунем ва одама шумо метавонед ки хонааш равем, бипурсен, саволш битен ва ман ба боварӣ гуфта метавонам ки мошини хидмат яъне туҳфа мекунам ҳамун ғарибачаеда ки дар ҳақиқат орзу дора ва аз байни ҳамин 600 нафар номуш мебирояд ки яъне соҳиби автомобил мегарда ва он нафаро яке аз 40 нафараш ҳамин нафароанд. яке аз онҳо Назаров Саъдиай, Имомов Абдуҳамидай, Каримов Иззатуллоҳай, Муродов Муҳаммадраҷабай, Фраймонзода Абдулбасирай, Нурматов Абдуҳомидай, Наботов Муҳаммад Исоай ва дар инҷа ҳастанд модарорам ҳастанд бардори азиз, дар инҷа модарое ки Баранҷутова Нигина ҳастанд, ай модаро ва Икромова Фирӯза ҳастанд, Холиқова Парвина ва якчанд модарорам ҳастанд ва дар инҷа ҳамон нафарое ки яъне шумо харидорӣ мекунед бисёранд, 40 нафаранд бардорои азиз ва 40 нафара ман ҳамаша ростӣ нахондам. Ино фақат чӣ кор кардаганд? Чиптаи ҳавопаймо харидаганд ё ин ки чиптаи автобус. Аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар кардаганд, хо аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ба пеш падару модарошон сафар кардаганд. Дига ягон кор кардагӣ нестанд, ягон кас да сум гузарондагӣ нестанд. Ин лото нестай бародаро, хуб ина дарк кунен. Ин мошини шахсии хидмат, яъне ҳамин мошини шахсии хидмат ҳамон нафаре ки яъне 600 нафаре ки яъне чипта харидорӣ мекунанд аз касаи Ройгон Авиа, яъне аз номерое ки Ройгон Авиа дар шапкаи профил мондагиай 8485 ва номи Қурбоналӣ мебирояд. яъне шумо чиптаи ҳавопаймо ё ин ки чиптаи автобус харидорӣ мекунед ва дар чиптаи шумо якта автомобил Ford Fox мондагиай 2007 сол бародаро ва дар ҳолати хуб қарор дорад ки шумо метавонед кор кунед, доставка кор кунед ва истифодааш баред. подписатсияро фаромӯш накунед, дастгириро фаромӯш накунед, поделиться класс дар комментария навистан плюс ба пеш то ки ҳамун рафиқ, ҳамун дӯст, ҳамун инсоне ки яъне орзуву ҳавас дорад ки соҳиби автомобил шава, бе қарзи қавола, бе ягон кредит, бе ягон ипотека, то ки соҳиби мошин шава. аз ману шумо фақат чӣ як дастгирӣ, як ҷавонписар, як ҷавондухтар, як модар, як падар, як ака, як додар видеоро тамошо доред. боварӣ дорам ки маҳқулот мешавад. иншааллоҳ ай хидмат фақат якта дастгирӣ меравад.